Ready masih 97 AA Wonosobo Pajak Jalan Style Jogja. Kelistrikan on, langsung pakai aki. Piringan variasi, pelek depan belakang ring 18 tapak lebar. Sok depan pakai bison. Soal cat masih mulus. Blok post-type pakai new, arem pakai super track. Sok belakang Yoko ukuran 32. Knalpot kolong Cobra full stainless. No rembes. Jauh siap untuk kirim, jamin amanah. Bila ingin request, siap melayani dengan senang hati. Cek sound. Mesin lumayan halus, Mas. Mangkat lo? Monggo masih satset, harga bersahabat.